Ki khubor ka bate CTV. Lawan Rashapi taka Frank Motors. Booking open for the new Nexon. Visit Frank Motors or call 7045207973. Ka jing sniu ka pelat buat jong surok yo rambrai. Kata nadu lat maurang ter kayo rambrai hadu rambrai ba. Ka bajrong kumba R.1 kilometer kala penselang sya ya kayak kayang jungi pat ba. Bat ka jing sniu jong ni surok kala ne kumba katu kat nisnam. Ka Federation of Khasi Jaintia and Garo People Rambrai Circle kala pan da ka RTI lor katik surok bat lingba ka RTI kala lap bana ka benta ban chnat penbhaya katik surok. Ladep mang pisa hadu ar kelor tam bat kiladan shiphongot ki kontraktor ki belayo ban chna ya ketika surok nadu kasantri uyayong arajar pulai henrei hadu menta ompat dan dak setia kani keseng kalalit ya kendo yo executive engineer katnat PWD road Nongston ban dawa ba udai ban pha pentrai no ya kani surok na kajing jor di padba henglor kajing sniu ka surok ka ba ar kilometer stem na lat maurang syaduk sarambrai nongba rambrai yak te ke surok ba om sem la dam shu ba pek akine ki snam ki no brei nagleng dui ga sang ling ba RTI la watching tip na office jam tip engineer pilih birut Nongston untang la yo diang ke RTI ba yak te ke surok ladep ban sanction nadu ka kat kendai kilometer nadu arpuai kilometer kemud ar kilometer siteng nalat maurang yau rambrai syadu rambrai nongba kumta naglian jungi gaseng halal kajinyo kudang yang dekat RTI nenta gasni nyelek ban ya kenduk batbu limba kajing thok syau executive engineer ba udai ban betha yikte di kontraktor mar yu i lembag RTI le yo i basi komut kontraktor di ban pentre ya kate surok meladak ban alot nadu benai April arjar arklai tausnem bat keban kut pak ha benai April arjar opsau ena ke sniu jung kate surok utana yang ngaseng le ton ekran bagi te i executive engineer ila kular akmat tungi gaseng ba sian insa betha yikte kontraktor bakin kaban sedang no tangsu wan ke ayam ke barang balak jak unel flap te kumta ba engineer ula ular ba unsap tha ite skomut kontraktor ba kidei ban lek sedang no ya te kam khnang ba kinong som sonong joga than tinjo ek surok kababian